uBusana kaZuma kaWard 41 sikuyividiyo yasePhilani e13 eMbali la sizoklina eduze kwesikole, kakhulukazi siklina indawo enama-illegal dumping okuyenye yezinto esihluphayo kakhulu. Umphakathi wakithi uyalahla nje, siyabona ukuthi abantu bakithi balahle naseduze kwesikole, kuney'ngane zesikole la. Okwesibili, kule ndawo esiyiklinayo ila iy'ngane zesikole kuyi-pick-up point ne-drop out point yowumalume. Siyabona ukuthi kufanele kube khona esikwenzayo, singenelele njengomphakathi. Siwumphakathi waka-Ward 41, silekelelwa umngeni, silekelelwa uJaji, silekelelwa u-ABM. Sikulolo hlelo nje kulolu suku lanamhlanje nokuLwesine lokuthi ke sikline kule vidiyo. Masisuka la siya ngenzansi kwasePhilani soklina. Siyafisa ukucela umphakathi wethu la ka-Ward 41 kakhulukazi kule ndawo esiyiklinayo ukuthi upheze noma ulehlise izinga lokulahla udoti eduze kwey'ndawo lapho abantwana bethu bedlala khona.